lapha line 3, okay? But ngiyathemba ukuthi senibonile isigaba kanjani. Did you? Or do you want to start afresh? Start afresh, okay. Asishayeke liverse 2 kanye kanye sethembane. Sibela lisikiya. It's a good day, bazalwane. Sicela ukubonga nje bazalwane abasiphekelele sawuqala kamhambule ekuseni. Siyabonga kakhulu. It was a marvelous support. Sicela ukuthi siqhubeke nje bazalwane sende njalo. Nakulabanye bazalwane bethu. Kona it was a little bit awkward because phela Sunday, right? We had to ask Umfundisi Francis efuna simbonge in absentia. Ukuthi asendele tinkonzo letimbili namuhla. She wasn't even on duty. Na 6:30 bengumfundisi Zulu, na 8 kungini. Kepha nje wavuma. Sakhona kuya emgcwabeni. So kuhle ke lokubambisana ke lokunjalo. So siyambonga ke nalokho ke lenkonzo yakhe ke utayele lenkonzo lemfishane. Lenkonzo la enga 80 vele yaphela nje. Masinyane. Wavela ukhiya neminyango eliso. Laba bafike early bathola sebangaphandle sebayinga bangakhona ingene esontweni. But ke siyabonga kakhulu bazalwane. Namhla ke isonto lesithupha emva kwa Pentecost or Pentecost 7. Siyaqhubeka ke bazalwane siyamkhonza uNkulunkulu. Siphinde siyamtholisela ke Dr. Ngambule ngoba bekangumshumayeli wanamuhla. Ngekwehlelo lwethu. Amen. Kepha ke sesitawubamba nje konke siyambonga nabesimelane who just came in watolekelela. Ngiyakholwa ukuthi namake emkhonza naye bekatangilekelela noma nje bekangakagadazeli bekunganenzaba as long as kunemlekeleli.
Inkosi sibusise. So ke bazalwane ngicela nje ukuthi sale vele sengikhuluma nje. Siyadzinga kakhulu bazalwane nabataselekelela ngala the technical bench. Amen. Sesibuke ukuthi sale sirekhoda leti nkonzo live. So ke nawungadimiseli utawuphuma ku TV. Kubonakala ukuthi awulele lo. So ke sonke ke siyadimisela ngicela nje ukuthi umshana ahle ayijikisa le camera babuke labalele ibuke ngakho. Ingabuki mina kuphela. Phela bazalwane solo sinakekela labazalwane bethu labasolo bethu esibinzi sekubuya enkonzweni siyevana. Ngoba wonke umuntu ufuna ukuthi inkonzo ayithole lokungenani kanye nelibingi. Siyabonga bebazalwane siqhubeka ke nenkonzo Khasini 104. Amen. Libandla lihlale. Siyanibusela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Simbonge uNkulunkulu losiniketa lethuba lokuthi sibonakale sindzawonye. Sihlanganyela simbonga. Ikakhulu kuleli langa lanamuhla lapho netifundo takhona tisethusa. Amen. Bangani abethukile. Ya nawungethuki phela kushothi awusaphili. Amen. Angisho ukuthi senifile basa. Kepha nje ngiyamthanda Amos Inkosi isibusise. Ngimthanda kakhulu ngoba ngumprofeti lo ngasiye lolalela umuntu kepha ulalela bani? Uze umkhumbuta bapostoli na ufunza lapha chapter 4 kumsebenzi yabapostoli lapho sebeme embibelqoko lixoxo selibabuta ukuthi asinganyali ukuthi ningaphinzi nikhulume ngale gama bathi ke bona hayi sidlile lokho lebathi nesibona kungcono ukulalela uNkulunkulu kunemuva. Amen. Sikuvile lokho nikusho hayi ukuthi asikakuva kepha sibone kungcono lokuthi sene intando yabani yaNkulunkulu kunemuva. Kule viki ephelile besiva sifundo lesifanana nalesi. Lapha kuthiwa asewubinze we ubuyele lekini kaJuda. Uthi lona hey yathi ngasengikutekele na intsha. Mina bekutela usela mina. Ngitilimela le ngilungisa netihlahla. Amen. Yebo bathi njalo wangisukela uNkulunkulu. Wangithatha khona le wathi nginte lana ngikawusebenza. Sosho njani wena ukuthi ngingasebenzi? Amen. Ngoba wena uthi nje mina ngisho lokho kungakujabulisi. Vele bazalwane nawuhleti kabi ngeke ujabule. Amen. Utazi uqale manje uthi umfundisi bekashumayela nawe. Kanti lokho wena uhleti. Amen. Lisikele ivlengosi bathandekako namhlanje naku lokusho ngesimakathi. Amen. Uthi ngabona ibasket letithelo lesetilungile. Tithelo lesetinjani? Phela tithelo letilungile tisho wala ukuthi esikhathi kwenda njani. Sekuvuna ngithi. Sekumele ukuthi kweniwe njani?
Kepha-ke lengikubonako ngibona lokungangijabulisi. Amen. Ngibona bonke laba bami bangilahlekela ngekungalaleli. Amen. Ngibona bonke laba bami bangilahlekela ngekwenza njani ngekungalaleli. Ngoba kumele uNkulunkulu senze njani bazalwane? Simlalele. Ngoba ngekungalaleli siyehlukana naye. Inkosi sibusise. Ngekungalaleli nje siyehlukana naye. Uthi uNkulunkulu leli langa leli lokuthi tonke letinto ihleleke selikhona. Amen. Selento njani? Selikhona. Ngabe kumele ukuthi sine sibe bana besaba. Asesabi bazalwane losuku. Kepha sesaba ukuthi uNkulunkulu uhlulela ngeqiniso. Nanasi asono sami lengisifake ngale phasi kwentwana. Amen. Uyasathi uhlulela ngekulunga bazalwane akayi ngekuthi ungumntwana wasibaba. Inkosi sibusise. Akafanani nalaba. Leli silivu lenkosi sebayafisa ukuthi kwangasi lesikhathi lesi sekuphila ngabe sesiyenza nithi. Kwangasi ngesabathana lo ngabe seliyenza abafuna ukuthi lenze kusibendele okulungile. Bethe bafuna ukuthi lenze khona bataqhubeka banokhe abantu. Amen. Ngoba kuyanokwana bazalwane. Angathi niwavisisile kahle lama lokungana lama verse ekunoka. Kuthiwa ke lana ke emathili eno enkolo ngiyawaguqula abesililo. Amen. Ngoba nina nakuleleni kwendaba. Nakuleleni kwendaba. Ni twista tikani. Bazalwane, yathi ke lokhu kufuna ukuthi sikuhlole ukuthi nawuthenge 10 kg yashukela. Ufike uyinkale lendlu. Kuthi vele 10 kg namanje kubhaliwe ngile brand. Ngoba people can brand things, angithi. Ubuke ukuthi ngabe kungiko yini. Ukhuluma ngalo le corruption lekhona namuhla. Akusiye cabanga lokubhalwa 3,800 years ago. Nieva in bazalwane. Kumati. Solo kendeka nje ngoba lento lona elisondo angithi. It comes. It goes. It comes. It goes. Angithi. Afro nje thina lesasheshe satalwa lena se fashion le 1970 angithi. Nemabhluko amabelt bottom. Netitika le. Labanye abantu. Manje nababuka namhla bacanga ukuthi busha. Bese bathi ke bakuba lapha emva akhwinti intshaba. Yabo? These things they come and go. Ngiwa kanti lengosi bazalwane lihlala relevant. Inkosi sibusise. Lengosi lihlala relevant ngoba letinto leti lekhulunywa ngathi dinto letendeka kona nyalo. Noma tendeka katheni nanyalo solokuthi uthi kaNkulunkulu asikubalekele lobucili. Amen. Lobucili sena njani? Sibalekele. Ngoba thina bathandekako yonke into yethu noma ngabe ilungile sifuna ukuyispice. Amen. Asafunde kwenta tinto leti tonzile. Sifuna kuvuvutela kancane aromates angithi. Noma ngabe kuyevela kulaba labasiphekela. Ube sesicela kuswayo. Sidaze sife. Ngoba too much of anything is dangerous and it is sin. Angithi. Konke nje wakwenda kwecela sekusona. Manje ke uthi ke kulelanga le
bonke abantu bazalwana babonakala ngathi sibanengquba. Amen. Ngiyakwathi ngosihlokule emusho ngesiva swakhe. Bonke abantu ababonakala ngathi banani? Bathi bayasuka eShonalanga baya eMpumalanga. Oh, ungalana eMpumalanga. Okay, bengisho kahle phela. Basuka eShonalanga baya eMpumalanga ngithi. Enyakatho baya eNingizimu. Bafuna lelivi lokuthola mahala wena. Bangasalitho. Bangasendi njani? Ngoba sekungasatholakala. Ngoba isikhathi salo sese wena ngalesikhathi lapha benimnene khona ucebesele nje. Wangafuni ukufa. Manje umpostoli Paul uyangichaza ngoba ukhuluma ngelibandla laseKolose. Elibandla laseKolose leli ngelinye ibandla lalisungula ePaula lase selihamba kahle endleleni. Inkosi sibusise. Kepha noma belihamba kahle endleleni kwadinga ukuthi kube khona ikombane latifakako. Wendlule waze wafaka ngisho nebufakazi bakhe. Bokuthi buyaphunywa buphunyisiswe. Amen. Kule mpilo lenzala kuyaphunywa kuphunyisiswe, awuphumi nje uphinde ume laceleni. Amen. Ngoba kuma uma laceleni kunengodi yokuthi tithule kwaseGibhithe bese setiyaqala setiyakunukela. Sayaqala nawe sothi hey Mose bosisaphi utosibulisa ngendlala. Yathi bekungcono lemuva. Kepha uthi lemva bekungcono kanje bokucinzetela ubhakatitini. Unganika nekudla ngesikhathi. Kanje nje ngalokho sinokudla bokuthanza. Lobo kugcina unikete kona sosibekungcono. Lokho sibokucinzetelekile awusakunaki. Nekuthi wakhala. Amen. Nekuthi wena njani? Wakhala. Wathi ngicinzetelekile. Bazalwane, njengamanje uyakhala ukuthi ucinzetelekile akithi. AWFs, uyakhala uthi ngicinzetelekile Nkosi awunaki. Ngapha sinjalo bazalwane akithi. Cinzetelekile Nkosi awuni njani? Awunaki. Kuthiwa yema. Lo ukhethe kahle. Amen. Ukhethe kahle ngoba la kukhethile angeke amuke bona. Yinto yangala abazalwane. Ngokuphila lokuphakathi lathi umpostoli Paul nangabe ledlangala le. Amen. Lihihlitwa sinesakhiwo. Amen. Nami longa hifi. Inkosi sibusise. Ngabe ngithi ke bathandekako namhlanje asesinaki. Sinaka lokuthi lethi insuku nasingalaleli tita ukuphela. Amen. Lethi insuku nasingalaleli tita wanda njani? Kuthiwa lo Martha angifuna ukuthi lo Maria wena lokukahle lameka muke wona kubukeka ukuvila bazalwane. Kubukeka kini ubuvila kusinomnye umntwana uyasebenza uyanakekela wena into letawuphilisa ngisho nalethi vakahle sekufikile vele umqoka fanele inkinga yakhe akade kusilokulaka kwendako nabe kuhle uyakhonona. Bangaki bazalwane bethu labakhonona? Bakhonona benza the right thing. Ketha bene njani? Bakhonone. What about this one? Uthi Jesu, don't worry about this one, follow me. Niyakhumbula moslo. Nabanye ke abasebakhola. Beyakhuluma
unale dinale limnanzi ngiyabona lapha futhi yaPetro kathathu khona athi uyangithanza yini yonda timbuta uthi ke Peter nasekusuka lapho ubona Johana uthi manje lona ke uthi no, don't worry about that one, follow me. Uthi mangithanda futhi lona ngahlala angafi ngize ngibuye. Yabona ke lokuthi ukhulume kahle ukuthi ugcina sova nezinto ezingafanele. Amen. Don't worry about that one. Do your work and do it well. Ingozi sibusise. Ngoba lesikhathi senanjani bazalwane? Siyaphela wena lalela. Lalela uNkulunkulu. Nawulalela uNkulunkulu konke bakho kutakhambela kahle. Yabona ngalaleli uNkulunkulu bese soyakhonona in the midst of everything. You will lose. Dawufikela kunesikhathi se-desert. Amen. Isikhathi semgwadule lesibi. La kuthiwa khona uyawufisa. But kungasendeki. Amen. Ungadiphusheli ke bazalwane lapha. Ngithi nje mina namhlanje lalela uNkulunkulu. Njalo Amos. Wathi laba bafikela kulesimo ngoba bakalaleli. Maybe I say my kancane kushumayela give you some little bit of history. Amen. Lana bazalwane kukhulunywa nge-fall of Israel. Okay? The fall of Samaria. Ngoba phela bazalwane le tive letitankulunkulu labantwana bajako base bayamhlubuka uNkulunkulu. Abathe uNkulunkulu nabangena lana eveni lesithembiso abasuse konke. Bena njani bona? Bangasusi bathi ngathi kuhle lo. Ngathi khala kahle lo. Babambelela bagcina levele naNkulunkulu sebamhlubuke kumhlubu. So that's the fall of Samaria. So inkinga ke yaloko bazalwane. Ngilokungalalela. Yawa ke Samaria bathunjwa. Amen. Bathunjwa ngamaSiriya. Emva lokho kwangathakukeneli yawa neJudiya. Amen. Bathunjwa ke bona bathunjwa ngebantu baseBabylon, the Chaldeans. The dates are not even far apart. Lenye kwakungu 721, lenye yabangu 587. Labantu laba bebangamlaleli uNkulunkulu. Ngiyo ke naka prophetha lona batshela ukuthi uNkulunkulu sekuphelile. They get irritated, angithi. Angithi umuntu nakase sonweni abhidisha sono umtshela ukuthi sono lesi wena njani. Ba irritated, angithi. Akusi busha namuhla. Nayilo nje benjani. Bathi suka wena uyela lezinkahlathi. Amen. Angithi. Uyekele lesihlukumeza lana thina sihlalele kahle. Sokukhonza sitshela ukuthi sendatono. Abatendi intono labalekile. Kusho ngomuntu usenkingeni sithi thina isikhathi siyaphela. Amen. Bantu bakaho. Sikhathi sena njani? Nakisi leshisela isikhathi siyaphela. Kumele silalele uNkulunkulu. Sonke sitawuvuka kanye sime sisive. Ingozi sibusise. Ngoba uNkulunkulu sesimhlubukile, uNkulunkulu ke uyasiyekelela. Amen. Akasijezisi uNkulunkulu. In the first instance, sevani. Uvele nje asiyekelela. Abone lokho sitawuphaphama yini.
abona ukuthi sitawuphaphama yini nasingaphaphama utabe sesiyathi khethela nje just a few ngoba uNkulunkulu wena ngale ndlela yakhe ukhuluma ngensala ngithi angisibathi sebone bonke naba bekuqala wathi khethela nje just 8 angithi just 8 waribranda waqalela phansi ngefamily yano ingosi sibusise ngoba sekazamile wabanika towards yay and they saw the man of God as a mad person. How can you say let's build a boat on a dry land? Nabona vele ukuthi akuyendi isense lo ayobuya plan ngoba uNkulunkulu njalo bazalwane ukhuluma ngetinto letibonakala ukuthi ngathi adikho kanti ngoba phela uNkulunkulu bazalwane njengalokho sekukhunyiwe la esifundweni sesibili ukuthi tonke letinto watenda ngani watenda ngalo Jesu watendela lo Jesu amen nathi wasendela lo Jesu kuze kuthi Jesu naye ajabule abe nebantwana bakhe njengalotele yedwa uNkulunkulu angithi thina bazalwane sithola le promotion of becoming brothers and sisters of Christ kuyavakala bazalwane sele promotion yokuthi sibe bodzathe nebafo wabo Jesu kuyavakala kuze kusina Jesu ajabule ngokuphela Sathane bese kavele asaphumile le ekhayizulwini. So Jesus somehow had lost a friend. Asamjikela angithi wafuna kuthatha lesinye isigaba la kanganiketwa sona. And so Christ came. Kutofuna mina lebe sengimlahlekile. Ngaphela lapha ekuthathweni lomncele lesithola kahle la kulomthandazo namuhla. Amen. Uthi asende bantu ngemfanelo wethu. Asende bantu basifute. Let us extend ourselves. Njengonkulunkulu lobu phakathi. Kuze kuthi lo mhlaba ube buNkulunkulu. Lo mhlaba ube injabulo. Njengalokhu thina nje siluthanda. So ke bazalwane ngithi namhlanje asesimlaleleni uNkulunkulu. Angadoubt uNkulunkulu. It is enough. Ngoba phela bazalwane nasingamlaleli uNkulunkulu uthini? It is enough. It is enough. So let us run away. Ekungamlaleli uNkulunkulu. Ngoba liyethu alukwathula. Amen. It's not a threat, bazalwane. It's not a promise, but it's a fact. Lenza balekunyang Amos. Amen. Siyeta lesikhathi. La utawufisa khona ukuthi kube manje. Samfikela na divas. Asangisheya. Amen. Asha. Wathi Nkosi. Ngiyacela fana umnikeze thuthana. Fana nje ngiyobaxwayisa. Bathiwa ngenhlanhla levi laba nabangala abasayi na. Futhi bade ne-influence ngapi. Wabathe awu noma lesomathumela nje wathi hayi lokhu sikhuluma nje labaya bamemeta le-all saints. Abeve bona. Bude lo tawuqhamuka ngala aye ngale bese uvakala ngcono. Abeve bona. Awu siyathandaza abazalwane. Aze ngakhumbula umhlabeni. Asinani live lami. Ningadeli likhunti inhliziyo yenu. Njengabo khokho be. Mdlana bamfunula ehlala.
iminyaka lengamashumi lamane. Don't do that. Amen. Lithambele live lenkosi. Ulemuke. Uphile ngalo. Konke ke bazalwane kuhambela kahle. Nivile live lenkosi kuthiwa njengesihlahla. Amen. Lesingase semfuleni. Lesingasaladelwa lesithela ithelo. Ngesikhathi lesifanele. Bathandekayo. Uyasithanda. Bantu basime emakhaya basingise iCovid angithi. Kepha nina uNkulunkulu ninikete isibinzi nekala. Ningalahlwa besentile la. Asithandaze. Baba thanyele uNkulunkulu omuhle egameni lemfelethu uJesu siyathandaza Nkosi silamlele baba wethu ingcele sende sikulalele futhi sikulalelisise uNkulunkulu omuhle noma ngawukhuluma into letilukhulu kangakanani yena kuthi Nkosi semukele lokho lokushoko kuze kuthi Nkosi ekugcine singalahlekelani nawe sibusise kaNkulunkulu omuhle ngamunye ngamunye sisabuka babelothandekako bokuthi busha kangakanani buhlala etinyaweni takho njengaMaria wasendulo sisithe uNkulunkulu omuhle semukele konke losiphathise kona ngemandla Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Baba mnikate amandla sinikela kuwe na Jesu Kristu Nkosi yethu ubesele umthathelo lophilako siphumelele pheni ngemandla akho lomnceke samesebenzele ukubona Nkosi Baba. Uthola uNkulunkulu wenza tonza konke awuphethele inhliziyo yenu nemicabango yenu imali imthanze uNkulunkulu nenkosana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu lesibusiso saNkulunkulu somandla